Pemirsa Dinas Pertanian Miwah Pangan di Sperpa Kabupaten Badung ngaptiang parikramo vaksinasi penyakit mulut miwah kuku PMK ring buron banteng Presiden Puput Kemargiang ring penguntat Januari war sekali tali selai. Sawetara siu 300 tulung menang dosis vaksin kesiagayang ring parikramo vaksinasi paletan ka pertama. Indik vaksinasi paletan kaping kali booster pacang Kemargiang ring bulan Juli sane jagirau. Parindikan inucap kebausang Kabid Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Miwah Pangan Kabupaten Badung, Igede Asrama. Asrama Daweg ngawit kemargiang ring sentra pembibitan ternak sapi Sobangan, Kecamatan Mengui tanggal 15 Januari war sekali tali selai lintang, parikrama vaksinasi PMK terus kemargiang. Kantos Rahina Budet tanggal kali likur Januari lintang, langkungan ring 300 lung benang banteng sampun moliang vaksinasi PMK, saking samian wilangan vaksin, antuk siu 300 lung benang dosis vaksin sani kasia kayang. Dan yang ngawahin wenten makudang-kudang peternak sani sampun ngemargiang vaksinasi mandiri ring banteng saneka piara. Kabupaten Badung kauningin madue populasi ternak banteng langkungan ring 3 kali tali banteng sani wenten ring 6 kecamatan. Kecamatan untuk populasi pini ake wenten ring petang, kelanturang ring kuta selatan, abian semal, mengui, kuta utara, miwah kuta. Kebausang parikrama vaksinasi PMK kakawitin, saking wedangan kuta selatan inggih punika ring pecatu. Ia diastun kahanan PM Karing Badung kantun degdeg angkaning disperpas tate metu eling para peternak mangda urati tur ngemargiang makatah utsaha sejroning nambakin panglala virus inucap. Parwata Bali Pos Nguningayang.